Wonderful. What to say? In my kwaba at the Adom TV. You may deal with your Nkuranhyensem. Na me am ti you may deal who are me who chair me. So when you mean that. But what the actually me? Mate. Me so ediam just so a neat equitable. And near me de banner say. Ya now so be sound say na den na mabra bon koyi. Aden na misika seven koyi. Aden kura. When you ask yourself what is wrong with you, the first thing you need to learn to do is to distance yourself from mediocre activities that assign you to an average life. Then you can engage in activities that will elevate your life on a trajectory to massive success. So what you free subaya sebe e yam kwada suban. Nanu na me kan twa konkro be say me ya kwada no. So asem na me de say me ya kwada no. Me dwene sa kwada na me kire ne sa kwada na me twana muntuo sa kwada na me nyiri ye de ma to kwada ne na ajaja mu to da bia ya nyiri enso asam to ye nia ya kira se sesebe kwada na ya bumie na mesue na enkira se de ma sam no na Kenya atenka me bro na akenya ne ye mpempen so a wadui wanyini. And distance yourself from mediocre actions. Enema enimu. Enema ensamfata. Enema Kenya atenkapa. Enema Kenya adwene papa no. Twe ho firi ho. Nemom penioma sabe eyem peni adwene. Nyansa kwan. Enema eye Kenya ma nkuranhye ne nsempa na di akire na wabrabo ebeyiye dankwamba. Eban usika sam eban wapomodne eban wadisuan wawade a Kenya nioma eyem pani yo nioma emnioma apo mature decisions, wisdom laced actions, and decisions that do away with mediocrity. Abrabo yama nyina emre 24 hours efri no nsia kosi no nsia obi de enye no nsia to no wotwe ba wo pa obehye wo de asentem aya wo de no 9 to no nsia obi so betima hye ne de ase no num to no nsia na emom emre we no nya de beye ena huhia. You can abuse your time or you can use your time successfully. You can sacrifice your life to do better things or you can assign your life to do worse things that will not give you what you want in life. So we can sempa wumremu odwan adwene pa wumremu na atwa na muntuo wumremu afri no nsia ko si no nsia no kwan bia so be Kenya woni ya adwene se wo na benya boafo. Success is for those who take action on the right task. Success empuntuo nyina so eye woni a wo fatimu papa ehunu ne ese wo ye na wo ye ne kwampa so. Success demands discipline. Success demands self-control and success demands hard work. And success demands endurance. Se obe sinkete. Na wa de sefata se keto mpo a sapra na opra wo prima ho atwa. Nya wo ye bia no you need to endure. And then success demands a belief in yourself. So obeji ho adi na wanya timopo se mesusu me sefata na de ame ye so me ye amana ye ye. Create a direction for your life. Chile kwa person abrabo faso and have a dream, big dream. So that papa fa abrabo ho. Aha na pesa me de ma abrabo ko. Me ye ni pesi me se dan kwama na efe wadi chile anapa. Kwan bia so no da abeso no ebebem. Kwan bia so your dreams can become better. Me come asem mfa dreams so mfa abrabo ho. Ba me abrante keto no me so da se me hye nkran dan kwama. Nyasa me should I madawu da me gu madwen proso me twamfoni se me dan kwama me yesei edu ba bi kura na me sesa me din na abrofo din ka me din me se me pa abrofo din no me twabofo din atwene na me na ye fa me dite kotego wo hu ni a me hihye na me hunu me hu se me yo mama me hye nkran to da ba me so na ko gira mpo ano na me hwe pono na me hye pono nkran me hu pono se o ye nipa na abamu wo da ye so bebem de abeka kira ho wadwen ponso no se de tie bia no ebebem antitobo nyabotre ene niamede beja wo no se remain calm, don't struggle,
Don't be anxious. If something goes wrong with your life, don't worry. A part of the process. Where you are today will not be the same place you'll be tomorrow. But you can decide to be at a better place or at a worse place. You can decide to be a victim or a victor. Baby, I would day, Nyaho na abejina kosi dan kwamba. Ubetimi asode every baby away ako anim. Ayo mama, ayo dini, amo abrabo aye krata, ubetimi akan ahye ne ho nkran. Every day of our lives, our life decisions and choices and actions are being written on a blank slate. At the chimbia yama krata abetro ne maguso. E wo kasa, wadwini ene usuban ene betro ne ma no. Na de hia ya atenka akanya no. Wa tenka akanya no ne wonne ne wodache. Enti no, your first step is to remain calm. Don't worry. Don't be angry. Don't be sad. Just remain calm. And life will come on its own. So ofo say nyoma ekoso na nyeyi abetima atwa kakra atete wa promu na wa hwe nyoma na enko yie no no bisa won say wan na menya na aboa me adwen be na menya na aboa me suban be na menya na aboa me na wa ye ne efe na affirmation me metimi aye we I am better, I am bigger, I am stronger than my challenges. We so mejina no aye ye I am made in the image of God. Na wa ja ho me kakra kwambi aso no ebeyi na wata so ahwe Nkuranhyensem na ni tekotego ma hye nkran e wa Adom TV enioma a wo hwe no ebe kire enioma abeye ensem a wo tatie no ebe kire enioma be kenya wo gidie mentie Fox News mentie ensem a eya beguro menhwe enioma ye hoyo penyansa ensem na tie na penyansa enfoni na twegu adwen proso na pe enioma e kenya adwene pa ekenya atenkapa na fabu obra odofo obra bono emeweye we ya hyase wate enyina we so emu ho atan enyina ne awaduru so emu abrabo atan na gina ha na fabu bra na dankwa ma hwe cheke se na anu bi atwa mu no me na me di gare foto so ne me di we na anu bi atwa mu no na me di aduane asabe de ma mo akwa woni ni na de metijade a emia aduane na no no hu hia te se wo chena tu hu si wo se oba de ye fata ene dai pe bibi na fa onsayo na wa adwene ye pe moa bi firi obi ho na fa ye bibi na ene wo bre kosi mra hia obeka se na no atwa mu no ene meso eboye din a ebo medin bi wa brabo be ye wadwuma wo ye be ye wo sikasem be ye wa pomodine be ye wa ware be ye wa desua wo sua be ye ni nyina so ene wankasa wadwene wonne ye ne usuban onyame nka ye nyina ho na omie osoro fensi na omanyansa ensuo enware ya adwene na yatenka enyina wodo ene je na hosepeso na mpo ye subane enyina subampa so na yenye gidie wo ya ho ne mfantua na montuo na o ma ya boafo ohini prokase ne mayen yenwura mu enya akade yeda wase papa nyankopon kabi mamintie yo odofo me da se wo de wafide to ha wo hwe me ma me fa na ase emma abrante Rodolph ababa empo Priscilla na epani baako wo be kampadu se wo bo ame na adwumadie eba wo mfie mu wa wo pa mira wo hwe me so no me da ase woni onyame entina makrao